abusia ha attention TV's mama we be afaba emfa emraso na make how say one subscribe to YouTube channel na mpacho subscribe ye call Facebook and so attention Tvgh also ko follow me ubia like comment and also share and then sema ekoso papa eye ewo Ghana memo ha say ni na ene se bodan for baby ana wakoto ahye abranti a wo bankran amebo ne bra na kyerese aye stone the woman Jesus dey ni be na so ready when you be a cancer ne se wonye bone da fe bon to ho ene se wo totoa eni ama abranti no ato na nanom e wansie do na ni na ene se kam yakwa se tie won na wo ho no binim dia na time mama mi eyesa na ototo boni na awie ya posifo ebedu ebepie mo honom no na abranti no ento na nanom e wansie do na so ne wo kan ye ne se abranti no wo ye no nti won fa ne nko ayasa bra na so bia emfi no ho ana wo de to na nanom e wo ensie de se mami anase bodamfo ye akọ pie mo e wo aposifo akache na se nsem no ye de ni ebedi echi papa ye na so kam yakwa se no owo no eya adoso enche ye bia ana yete se Ghana celebrity or no so eyi movie wache enso atana nanom e wonsie do enche ye so ana Komewood sin ni mo aso omasie nipa minu ewo mu ebusia dan ana ekoso ewo Ghana memo ha se wo no eye adoso ye na bebisa professor Larbi se se titu ye hwe ma media bodamfo anka ye nim se roba ene hu chance ase ni Piotr Roberts ana otentam na ne de ne ona ma no wasere baako na de ohia wa no no abonkomo kakra wa umfiri na watwem ko den pa ana ekoso ye beko ne akoti ama ne bofo a anase won a na wo ho bra asem ni na ezi ekotie ba ye ne professor Larbi epetwe nkomo honom wa bra asem sie no eda na di se ena no pay circle overhead empotem honom wa total stations ewo no na se awura ya wosusu se na dwene mu eka no otusi kwan no so honom a na wo prepare wo manfo a wonam honom antuba circle entertain ni so a wo hwe fam sa na otum se nipa moja na enunegu asa no wo mamote ya bi ya kire se na bodam ne bi a na no pa na wotutu to bo ena wodi eboy a esiyi ebo nipa odi bo no bo ni timama ebo no ana no se nipa no wo ya nya nti asese police for abefa nipa na ko wo mamo ha no e pa kire se ansa na police for no be chi bodam ne no wa ha no na nipa na no de ebo na abono no no humi consider o fa body ni o to fo body ni wuye body ni o to fo body ni nko body na da ho me moja nwunu na first e ko ha body na body ni hu se humi but you see ko body dey wawu ama you see body ne o me body ni ko ya che enemy mane bono kosoa ekire mu se wo say ahyen enan wonom windscreens ya wo san so prepare afoforo eka ho obi glass oda abubo say abo obi glass ni ba kunu sade se o gina no o se ma me ni ye normal nto o to aso amu premi mi ko du ho no asan kikita obo ano amu mi ko du ho no amu other side awa ha ma me o side ha ana brand nso ha enti mi ko no ho no abida mi hu se ma me nsan sabo bio o se me ba o babu mi mbe pauti o no me gina me di o muchi won so bedu ho sa pa obi ka yes na omo nam fa ba kun o boy no woro ha ana ma me so side way bon and the time ni bedu ha no me bisa boy ni se ma me no ni baby ana wan fi mi ana eto aso ko du ha and the bedu ha no sa pa obi glass bi o ye for after me see akofre mi for men sa be kam abusiana we eyawe hosema esi enra ewo circle abranti a obankran abebone bra ede bi akofia akohwe ne maame ne papa fofie antwata bodam foba esi nabo amana to nananom ewo nsiedo yenko ne ne professor Larbi entwetwe papa ma akwa ba ba nese bibia eyeboko adom ne ahwe tiatiase na ene awehosema ene attention TV for ane so eyebisa se mu se yehwa physical and so akwa so for idea ye be cause spiritual kaka se eye physical se bodamfo a wabodam na ohunipa bebre se wotwem na abrante potia ana otime esi ni bo ema ni buye tamana no yo medase nsasem we michia ahwefo nyina ene obi a obetweta dwumadi nyina na sasem abe yasam kase
akosua asam kase pa asam kase a rahosem enti no ye ma obi a ye ne de hye no ye ma ne yakọ na ye tsere obi a so se tatam ati say no man to obi a ye bonyankopon pa se ma tatam we bi ensansi bi but ade ba ko e wo ho ne se sunsun asem enotina sa oti wi ase a so o kenkan Ephesians chapter 6 verse 10 o say enya ne hona moja na enya ne wi matumfo anti eniama de bi wo ho a wo be hu wo hona mu se o finakura afi abedun kran o bedun kran a we for obi a wabodam ato ase ne sokun akoso be bita won se oti obodamfo ye hu obi a anhia obi a anto anse ne so se sabrante guana no why I say which that was say sunsun femwum anti the mechanic say wow o hwe sa djumade wow o be sa video we na obato dae na hu se obodamfo de wachi so dae na obodamfo tata wona obi a wabodam edin sa wo so obi a no te se hu se enye normal enti ade ba ko no se sabrante we no se na busuafo hwe attention video ya mo hwe attention tv a omo modin an hwe onyamedifo na pai na makwanchire say fie no me fie to me fie honhom disability na chi yeah fie to me this maybe obodamfo bi etu ekotena obi store anim na enti mama ne ba sorry no can say eja obodamfo bi etu be tina me store anim a menti afi ati se de bia ho not de bia wa park obe park ne niema abeda ho enti one day na me call ho so ampa obodamfo just said or the store anim aye the fee and I'm call na me hwa de dem say no we enya normal enti me fa no tell na me hwie gu ho na me bompa ego say to me bia ya shano say on betna store anim na ongu adwuma no ye de be yitu nase because you are just a word. I could imagine say bodam for now da bi enti we actually me say a spiritual thing a sunsun mu ade enti say because enya normal say nipa bebre and ben enam circle na nko ade e usi fika mu na obodam fa to asa so ai de ati bo ai de ben akum enya normal to say no bodamfo no ono anasa ono sibibi ana ekoncho no say honhom etinimu because so can Bible say Yesu ekohia obi anu abodam sa ana oda abodan mu na honhom etinimu na efa legend honhom na efa say oye edom why say ono say wo twam wo ho a obekire wakum ono angasa se oha otumi di abo twitwa no ho ma na ho yire ben emoja pram no onte se o twitwa no ho na enye ono a honhom na eti ne mu no na ye de ben eye saade no enti o say so okay o say waje kwan na boso a obi tumi fa ho cause ukofa ho a o te wa be de ben obekunti eye honhom a aye de ben abefa body no enti saa bodamfo ya okun abrante no honhom bia betene ne mu enti enye ono angasa ne su ne ban na otumudi di awu no but sunsun a aidebe abebe wura ne mu na mana tumi adi sa wi
So obi hwa obetimi aka say meaning say abrante ni feefo abinfo eto ne ma bodamfo. Niema mienu ne feefo betimi ayesa bi so a na ne fie tumi wo ho via abosomsom o fie ho ebi abosomsom o fie obi a abosom de ben per se ebi de ne ye na de na onte ase. Okay. So ate ase enti we no ye to me kind of air but a deep enti abodamsam ene saniema no very serious so enti ayana nipa bebre hwe me omutumi so daye ehu sa say so daye no obi atwa rasta so daye no obi asa bodamfo tata asa bodamfo ajewo bag asa bodamfo obi kwa kacha me say ejam so daye na na obi abodam etwa betrinwi aja say enti eye bribia enye normal obi a wabodam wo honam no ebia na dwene wa touch ma no ye wo different levels ye wo niema bi obetumi aye na wo niema bi so a onya de ben ontumi nye but sa abranti we die enye normal nti efefe yetumi ehun nkrofo efefe nkrofo to be sorry na omo bompai na omo hwe die ntia saa de ne ye den ekoso na se ye chemu kra kira bodamfo na o ma kire no kra ye waste of time bodamfo ne de se wanche na ebia sa no betumi asa kokum bi fufuro na mekwa meka se mecho me papa ka se mecho me say probia no mo team mama bi ba bodam ma na kokum ono an okukum ono an mama wafu wow enti okwa fom na mama do ano an so fa ba de bod mama ntrim dokun no enti oba fi ni bi say na o maami anu ne kwafom wo yan na oba waja say to omde na chi a omne kwafom no na maami na wu enti kwemu kwafom kum no kum badamfo no because one kuna obetumi asan ko obi foforo okay so tell can I say enti to you we say to avoid say ebia onsan ko dia wunti na se omoye de ben twane kwanda so enti bodamfo no ye betumi a chemi nim se wo abodamfo prison ebi he sheda ne hospital ne nim se wo Ghana ha no say enti prison pande enti se ni abodamfo prison na se ye general confidence fam dia and any fee jano mananante aya onto say bia ye de ne beko baby a ebi omo hwe adwene mu na mo hwe na say adwene mu enye problem a say ye de ne fa honhom bia se de ne fa honhom bia and eja omo nim honhom asem so bi wa na omo de we ni ade habani ade betimi aka no say enya haban sam so a na say empaibo so a say de no grand paibom na tumi bia betena ne mu a enti o tumi kum obi sa no yetumi ye ho adwuma enti ya sam a ya sefem enti mo bia ya akọ na me say obi anso sa wonam krom na o hia bodamfo a you very careful when say ebi anipa na dwene ense da entoto yie enti o ban me no e go say abibia se me kokro na se mi hia bodamfo a
ha me dwene me yenu calculate ya me dwene me yenu me ka say baby me nam circle na fi ato bridge ketwe bi ena ntime kwa na me share boda for na ka cha na ntime share na me share na ka cha me oboda mo jama me me say ela me ya de be bi da na me say hwe oh ka cha na boda Tamati afie eti wonam krom na sa wo hia bodafo hu se wo honam mu no na adwene na aye de ben atochema eti o bitumi aye bibia na ma se o be bibia what me respond fast na ma when me ankodu boni oye beda asesa we de wadwun hwe amen abesom Ghana for any attention TV phone na so na so for the kankaye no ye ma abusia ni na yakọ and also the caution e de akọ e de Ghana phone na so na mkrom na hu bodan for pacho e ya won adwun mi no se wo kọ anase wo ba ma menka wo se number no e 054 8302 na e University Foundation when woni bi ajankamo browa ehusia Anap University Foundation na ohwe etim pacho eya afre na one no entwetwe enkomo attention TV studio ha aneni besi yedase